meki de gagaw kosok na sikiri timwe bawa kedo ang kalalo de gaga baca iya na panutup de gaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne di gaga pokokna meloki masulara bawami de na marigaga de gaga bacana de gaga jenne de gaga sarana ci di bawang aga mapamulay malolo tengerangi kasalahata tarana-rana isinin na palanggarata tacuku mangolo ripong Allah Ta'ala napaki menyesal iya nariasa tapakkoro si jammi makwatu masarolat bine masampajasuna sisa burakan Alhamdulillah syukuruki nasaba iya wetewe angkaki napasita rupong Allah Ta'ala rilalanna onron madecenge si bawa asirun tu kemadeceng na si bawai niak madeceng magi-magi naliti baraka maraja iya atuda ngatae nasaba de tu gaga deceng ipiga okolino de gaga onro itu dapiga deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian bahkan onronge masempajang onronge tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya nare kotomari. Demi yang kali dia menangis itu nasabak dia nani onroi untuk makasiwel loro Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atau tunggal linota ni pakai guna. Na iya romelo pakai guna dia tu na makada malampena o sunga na tawe malampena umuruk na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umur kami na makanja sa kumalampi umur tapi mega barakan. Tapi yang dinilai sitongan na adalah berkahnya. Ukuy lalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan nalingi pong Allah Ta'ala sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalan. Madupa-dupa mo, ya magalay mas sampajas sunnah, angka sampajas sunnah, ya magalay mas sikiri, angka sikiri, ya magalay mas puasa sunnah, angka puasa sunnah, ya magalay mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya sitongan na ibadah, dia itu na pada tingkatan. Oleh ini sih dicontoh, mapamulai hitungan waktu. Angka tu puasa makanja memetu jama dalam setiap bulan angka biasa ini Senin Kamis paling masaworoh Senin Kamis dan itu yang umum. Angka puasa yasan ayamul bidi puasa putih 10 telu 10 pas 10 lima umpo na ulang nih. Jadi mak bilang umpo ulang nih. Tapi ya puasa maka dete puasa mutih maka dete ayamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah tapi maka day na bitta nigi jama iya puasa putih we padai ko na puasa ngisiula bujur jadi telu pulos sona na bawa iya tu telu ngesoy pahalanya jadi iya kuidi istilahnya untuk magalak ema puasa pak kata tu tak suruh ema puasa nasa iya tu sak diramalangi maka torak disipan rasa palai komisi tambah sunnah kak tapi angka tahu magalak ema puasa sunnah ya ko puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule dia nomor gaga bahkan Senin Rabu Kamis sebab angka sahabat Nabi ta maka dah ule buat di mau tambah ya Rasulullah maka Nabi ta hari Senin Rabu Kamis jadi maka dah ulai mau pak, maka Nabi tak puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iaro laisapa mi okumi kalender lewat dirita. Oh isi kada 10 telu 10 pas 10 lima umpono ulangi. Iya sitongan nah saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi okumanya majelis ulama na Malaysia. Iaro kalender na sinin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka ada 10 telu 10 pa hari Senin dan Kamis nak kasih tanda hijau. Jadi sini na onrongnya ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okor supaya na tanda kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa.
istilahnya ipegai puasa sunnah. Sabak talu tu pasuro ngokoro. Yang pertama pegai puasa sunnah, yang kedua kita banyak sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Yaitu amalan talu aku raja. Nah sabak raja Sya'ban Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakah tak tambah. Ipikui carana na menre darajata, dua caranya. Pegai ibadah tak, kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya kan makoro. Ia rodosa ko matana ini ya decenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan tak kilo na pong Allah Ta'ala. Mariawa, jadi ko tome pendre idarajae, o kilo na pong Allah Ta'ala, dua kemungkinan. Ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Ini makiro. Pada kau matimba to, ya nang katimbangan cik di kiri, cik di kanan. Ya kau matana ikanange, peko carana na matana kiri. Elaga isesa kanange, na pagutambay kiri. Makiro. Tapi ya kau demo lelaga iya ro kiri. Usaha kagi kanange mu pegai. Makiro. Jadi dia tu ampai makana wa atbi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Betongan na tutu ipangkau kemajae dengan pangkau kemadeceng. Jadi ya kuasanya patutu de tu nangka na marani anu mapatutu ene tutu apa de na tatutu ko marani. Jadi ya koci di dosa ta usahakan ina dua deceta tatutu itu. Makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa ya koci di dece yaki gua 10 jajinna. Ya ko dosa yaki gua cidi tom jajinna. Makiro. Jadi yang moro keuntungan toko kami nasabah makre manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya ko pigau ko cidi deceng ipanceji 10. Jadi itu sampai sunnah eta baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Ya makiro. Apa iya ko sidi sampai sunnah ijama nilainya mak ganda 10. Mako mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onrong, angka tu pasidaka pada runak masidaka. Manja adil hasanati falahu asru amsalihha. Angka to ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginan kali lipat 70 kali lipat. Maginan ka mega seperti menanam padi. Patanang ngaseki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang, ya si batangnya kumak buai matake-take nih. Nah wadi gangkat 70 butir. Kama korose, ya ronala parumpamaan kong Allah Ta'ala. Masalul ladzina, tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka, tanya waramparang. Namo mi cawa-cawa mi okilo na tawe, deni cawa-cawa ya. Mi cawa-cawa apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa maka lelat ti carogi maka kamaki namo i cawa-cawa mi tawe kata palana denako madosa mi itu iya mi nareko mi cawa-cawa ki okuyolo na padatta rupa tau betongan na cawa-cawa madeceng membuat dia tersenyum iya na tu ampai sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah. Iya meja palawa sesa makoko make ka mapau salah. Jadi itu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabah membuat orang tersenyum tabassumu kafi ahika laka sadaqah. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidaka tapi makadami sadaqah dena kada impak. Jadi ya ko impak orang parah pa. Iya ko pasidaka namo sikiri itu pasidaka tau malalang ilaw masigi pasidaka memindahkan duri di jalan sedekah engkau rupok ko tangana batay batu makadaki na bungi matu tayo ko nalappo ilagay pasidaka jadi sedekah mana itu jadi asang itu pasidaka dito tu nakan ilaw doang ang itay pasidaka yun itu ampay na suro ki nabita mak baca Fatihah akka apa na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pahakiki. Jadi makanya itu iyo buka kwidi biasa ibaca bami. Makanya bami istilahnya degaga itujukan. Makanya bami ko meki matin bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makoling.
Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Dia ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatuji mana ngisini na salenge. Salang arone salam makunre tomatappak arone tomatappak makunre mapamula yaitu isyaga sagangka ya matewe. Lai kiringan ipateha iya ropatehe ini akan untuk tau tuwe apa pedising papa salama untuk tau matewe mancajiwi patamba amalak madecen lalaku buru. Itu pas sedekah. Ya ko siaga ju tau masalam sekotoro pas sedekah. Iya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato naro. Itu ada dia aja nih wasumbakan namu ya macipi itu. Ako baniro. Itu apa ya agama ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasuna payasa de angka tahu Pak de nang kanirita masumba. Tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasiyano ang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay ang karo kasiyano na pay mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iromala madicin. Itu magay mendoakan saudara muslim, orang tidak tahu yang didoakan, malaikat yang mendoakan kita. Pasidak kasan nero bu. Yo pwede na sa kanyatiano buka usaha. Duy na niran nero. Natanya di ko suruh wajah. Oke, makoto. Jadi kadang-kadang kan begitu. Jadi usahakan nih tekwi carana nang kepasidakata. Sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magala mapan reki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah matingkat-tingkat tuh bu. Matingkat-tingkat. Angka tuh pas sedekah cica miak dereng langsung talu lorong ngapalang. Maka lepe kuyasap anak yatim keluarga macawe pakai retoni talun itu lolongan itu iya kau tahu sogi sidakai apalah pasidak kami apa angkat tu tahu sogi sidakai pana pemainga pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino inak napo gimana nya tahu dega tahu cece itu tahu mabasah dega iya nama basah mau teh namo tahu kalasi ko mabasah makna teh tahu patu kanjak dapal tahu pajasi pak nah yan ito nakada guru tayo kome ko patat dengan si Pak Majamu rampe-rampe madecemu depe na si Pak Maja rampe-rampe majamu o ko padamu rupa tau magampang abas sabawan tat deni jamu ya mo mabasa ya ko 5 tau ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi gaga mabasahay tapatat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi makitu impay chale Pak kong kana bagian nalaman tau Pak makometi ya iya tu mabasay na puji tayo tu tahu mabasa puji toy tahu maseke puji toy tapi ta coba ni gare bali ko tahu seke tamo tu tahu seke cacat nasa seke payano pada liwat pialena jadi dia majamang itu mabasa itu tahu makan jalan makanya usahakan ni dalam kehidupan ini maka kalau nak magala emang puasa ayo naruta puasa nga iya tu ampai tu mapuasa kami si bu apa ukur oleh store ibadah irekengi pegawai negeri mapatama laporan bulanan nih kamaleka macata to si minggu ya tu doa yilawe amalange lay store setiap 1 pekan angka tu tutup buku dalam 1 tahun kegawat tuh pada saat nisfu Sya'ban yaitu sampai ko nisfu Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru lalan na si tau nge ko mate matu teh detu na tatutu ko mate yami tu Sya'ban pinama tatutu nisfu Sya'ban tasele situ jadi lembaran baru makanya tu ko Sya'bangi nasuruh kita membaca Yasin untuk tolak bala nasaba okuti patan tu takdir selama 1 tahun ke depan nama kira jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar okuti panoa balae maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar, tapi okui Sya'ban tengana nisfu Sya'ban di situ ditentukan takdir yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunakan ima puasa sekolah Sya'ban. Bahkan maka dalam topan rite usahakan beribadah di situ.
di malam nisfu Sya'ban, patengah bulan Sya'ban, isunna katu ima puasa di situ. 1 Rajab isunna katoki, gitu. Nah sabak magai, ya komeki misangi magi nya puasa 1 Rajab, watun nasi diraja naipano nurna nabita nurum Muhammad laipatamok wilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di 1 Rajab. Ya tosiko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah umron ya dampengi dosa lupuh. Disuruh toki mah puasa betul. Makanya puasa gitu. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa sholat perang cocok nih yang penatengin nabi teman rin atau loma lepe disunahkan tidak makan sebelum lebaran politik malepak na pemandre hitungannya itu 1 hari puasa yaitu ampai sunnah de to mandre ko hari raya Idul Adha mega apa tuh tanah saya meka mandre maliwasan cik dela dan iwat ko tuh hitung 1 hari puasa apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa talung ngeso tuh. Waktu naik panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu toh ma puasa. Itu sampai Nabi ma puasa sosining nasaba sosini na jaji nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalakna juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalakna. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran ng Fir'aun na puasa ti Nabi ten itu ampe te mapuasa 10 Asura maka daki di puasa Asura nasaba karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa alena mapuasangi Mario ipas salama nabina jadi itu Nabi ta ko sukuru ima puasa yo pu di ko sukurangi to manre makanya mah to jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya kok mega tuh tahu bu biasa ko matinja itu iya ko lulusuk mi anakku mapuasa ka talung ngeso agar biasa begitu itu tanda kesyukuran dia nomor gaga aja minta ke talung ngeso berturut-turut ko pura ki mapuasa dulu ngeso na bata mangulah sikitu sini itu Pak mega tuh biasa pu alena matinja alena mak dareke na samagi ro akana talung ngeso kede dua nah jadi kadang-kala begitu. Mega tu tahu cuma natet tu nabi tete mega tinja natem lagi palaba matinja ya tem mega tinja pangkat tu cede mampat di mota nasa melona kapa mate ko di ko si pajami pa di watak mapos ka seso agak tu makoto na menri jupanda mak balak pagotoy mak balak sa piri nasa ko salama kala tu mapos ka seso apa masih lagi mega tu makoto aja ta mega tinja na palaba gamay matinja ajak ta mega nasaba iya tu tau mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tau sekke maka siwir onrona tau sekke beribadah itu tinja maka tau ngapa nasang iya ko dupa mi siratu karung masumbang si karung sisan na de na dupa siratu serami pulo na serana dupa nasa dewa sumbang itu la sekke si karung manisi salana itu jadi onrona meto jadi iya panapuasa ko angka nakadai iya ko pasalama ka po mapuasa ka ya ko desa barat kadi jamai padahal itu sama untuk kita ya nanti nak nabita aja mega tinja tapi napalaba karena nasar itu termasuk doa istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada mas sumbanga o ko masigi eko salama moi biasa maka itu sebenarnya kan tolak bala dibolehkan tapi pelaba aja mina cede matinja makiro kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu tentang masalah ini tadi sedekah jadi itu pasti sangi pas sedekah bu makanya angkalalo papak guru atau pandrita maka ada usahakan nih setiap pas bangun asidakah kok kaya na riyasa pas moto kita masidakah ilaw daw ng keluarga ang katoto to kumelo isalay bola pas masuk ke bolana oleh pintu na bolana 3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan kalau tahu gili kilaw kiri ng kataw malalang ilaw daw ng imade salama payite bali bola ilaw daw ng salam
Angka tahu kita lalu ilodong salama, angka tahu mas sepeda ilodong na motor. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de guruta, ya ko mulai pananungan itu insya Allah salama ako. Jarat tahu makoro pak. Mandari ko tuda gina sa ketianu lalu kiru jilban. Tapa jadi ro. Nah ya selalu kiru jilban ya tapi dia tu nak tahu berhenti deh. Insyaallah. Nah, ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalah emas sedekah, magalah emas puasa, silakan puasa. Kemudian angka to sempajang. Ya ko makadaya de ule jame tu puasa sunnah sestas, angka sempajang. Angka 2 sempajang matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasipulung-pulung angka sera. Biasa ro buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi, buka-buka ya ro pasipulung ya ro, lo core-core ya ro sampajang makai tandra pelana, ini angka kasera sampajang maka jalada, tapi aja mau tajam manang ya ro sera. Namo cik di mikutul lemoy. Angka sampajang nomor si biasa ni sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko hadesa eduan rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa, yang kedua capak na duha. 2 tuh angka ko capak na duhae sekitar tate 10 liwa si tangana 10 sidi annarakanna awabin tosan na angka to ko palawangan na mga ribi si besa oto pura na masampaja sunnai mga ribi o makade na masampaja sunna annarakanna tak don rakaci di bersalang awabin asanna meki manya makada usolli sholatus sunnatil mutlaqah rakaat ini meki makada usolli sunnatal awabin rakaat ini di bawah. Ya ko meki mambasaugi wakate masampaja sunnah awabin don rakaat karena pong Allah Ta'ala atau wakate masampaja sunnah mutlak don rakaat karena pong Allah Ta'ala. Labak mana mo? Annarakanna demi nawat dingin tambai deto na kurang annang irakanna. Aga gunana yero maka de nabita padai ko masampaja sunnah 12 tahun metana. Kagak tahu mulai masa pejasuna 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun tanah. Iya na tu ampai sau sampajasuna awabin. Iya sammati sampajasuna toba. Magi na kada toba nasaba mancaji pasusudosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke role susui. Iya nariasang umur maponco tapi mak baraka itu apa 12 tahun ngetane rekengi nah dia mungkin 10 tahun ki ta coba ni gare tajame si tahun taluratu 60 na solalan na si tahun ya kode nang kata alpa jamer taluratu 60 na so berarti kali taluratu 60 na tahun kali 12 tareke ni gare talusak bulat dia iya naro tau nadaga ga umana nabi tatu talusap tau si ratu tau lagi dale kongkah yan ang katau tu si ratu tau ngumuro na 2 mi ko tanya le na chau tu pangonro na chau monro mi itu dari ke namanya tu mayaga itu makotiha jadi angka yasang umur maponco tapi mak baraka iya no nak kijamay maka dia umur ko 40 mi tau tapi baraka na nasaba to linajamay awabin si taumi masampaja sunnah awabit berarti talusabu annarratuna tau umuruna iya naro maka ada dia apa nih jama matar rupa ustaz aja nak ada tulay jumana bawang to jumana bawang sisa si minggu maka dia namo sisa si minggu dia tulay jama cica sulang to itabani tanggal asi di jama si ode mo patulay cica si tau ya tahun baru asal paja sunat tahun baru pasti teh kasam paja ya bila tahun baru si Messi ka masa paja sunat awabine jama sih ya kode mo pula patatul leci kasi tahu yang pati pura tajama kode mo patul leci ko cicang jama idi mani bawang jadi iya na sampai jasuna makadama tia madari tu acara makada iya idi pura ide na makanja sampai jasuna tawatut tamalolo matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki tajama ni ro naman ciji patutu matu ya na ro tajama
Manci jipat iya tu matu sampai ja sunna awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampai ja perlu wasa makadai ko hadesa iya ko paresanya malah na teh na pure paresa na dena kan sappa ni dena suku sappa ni sunna muallapakan ni iya na tu nakadata wes tu sampai ja sunna patempele makiro makadai iya pa iya ro sampai ja perlu itu madarito tu mak dilawat tu iya ko watu botingi mak bala-bala sih iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun rumah sikiri mengaji-ngaji iya na kasinala si Repa Desi madari cica mi buka korange si ulang angkato cica mi siminggu ya mi ko ni Jumai na baca surayasi na buka si dia marigaga angkato watu mengaji dia marigaga padahal non rita we jadi iya rotala ona magampangi sampai jasuna anna mirakanna yang pay ko pura ki masam paja mangaribi aja na tare walau bolata onro ni masigie ta amal kaniro pura ki masam paja sunna awabin tite watti de panatami say tabuka ni korang tabaca-baca suratul mulk tabarakah yenaro tabaraka tabaca tapalattu yenalattu na tabaraka insyaallah ko tulemu pananungang tabaraka tabaca de naburu atakalena tu takutanay tanah tidak akan menghancurkan jazatnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munji'ah. Sabah angka sahaba palana unta. Biasanya palana lapi-lapi. Ya pidi lapi nyarang. Tapi lapi-lapi na untana apa tatotendai o kotangana padang pasire napa napalin na iro lapi-lapi palapi laka untana nang kanguluiwi liu natapanasat dingitay mangaji puluh kotanay. Mangaji tapal lupa masuk narindring ron nalari lo ko nabita ya Rasulullah angka tau mangaji puluh kotanay maka nabi te kenroy nasa kurosa din na tendaku liu ka wang kalingi maselang lawi nabita tatong nabita sa dia membaca surah al-munji'ah taselang surah apa itu ya Rasulullah maka nabita surah al-munji'ah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur nigi pananungang iya sure ipas salama ipole pacalan na kuburo. Yan naro tabaca-baca pak tabaraka. Magampamu tu deto na malampe. Iya mikonalay sinetrong ay malampe. Yan naro makada de apo sampaya ko pure mangaribis ta pure pisah. Makada de sampa ko pure sa tangaban ni pi. Makada de ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masam paja subuh atau sebelum subuh baca nih kota baca si polo na tama subuh pura pasiki masam paja subuh talanjut kami maka dah de apa udah api okor okopi duha maka de udah api maka de guruta aja naliwang iloro watun na baca mangaribi letu sebelum loro ya rawat jadi aja nak ada pura piloro baca leng yukuri baca ya ke suratul mulk walaupun boleh tapi utama nah sebab ia tu tahu pandrite ang kecil di pak disengang merejing lolongang ya sang ilmu hikmah merejing terus terang podangi ilmu hikmah ini sangat berat nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu yang maka ada ilmu hikmah ko makadaki hikmah kan ilmu makadaki ilmu ya ilmu ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang nih kada kita contohna maka dia nabi taya ko manre ko aja mau pabelai di mamu majepu pakan re aja na pades kapator emaliwa mato angkat tu tau manre pades kapator di mana do itu ampai to motot tariolo ko mapalin na nanre na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalima lorong magai maka dia tau pandrite na ibukarang ni pak diseng maka dah ia ko angka tau malanan re nama long jong kaliman nama bela ia kong ka naurusuk maret di selesai masa padal lei maret gitu iya ro makun re ko manre nateni na bitte ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makeme na tutu mi makomi aya ka macepa-cepa ya korone de ada hikmana ternyata maka de kong kamakun re komandre natatutu timunna komakemay eto libot timparu lakay na tukuan niwi makiro jadi itu hikmahnya ya nariasan ilmu hikmah ilmu yang lahir dari ilmu
istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Ya, seni ilmu hikmah. Maya tapi aja nupu mana banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok bisa Pak, mereka Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Ya, jadi makanya upasaki tadi sana selesai. Meka loko lailatul ijati makna NU hetat 5 niwita. Jolo-jolo. Jadi ini tentang sholat. Angkato sampaja sunnah makanya kutulemu jamai. Kega sampaja sunnah patan raka yolona imonrina loroh. Imonrina mike loroh. Tapi metet tabu. Apa surah yang dibaca, ayat yang dibaca menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia roh ayat minimal dalam 40 ayat. Dibaca sirakangnya. Tapi sampaja sunnah namo loroh, imonrina loroh. Tapi arwa pulona ayat minimal ibaca tasirakan. Popre mak baca Fatihah, maka wadah ga wapla, maka gampang. Ina tena ke 50. Nasiratu na 50 ayat. Maji tabelo malah saulu. Na makadami arwa pulona ayat. Dito na mesti makado. Malampi pa de, kulu Allahu tapakoli nga ke 15. Lebih ni. Iya aja mau ta malah saulu makadawa mesti patu yapla de. Ina tena ganda nih yang kita baca ke 50 nala nih apa itu kok ke 50 ina tena siratu natu 50 ya nah itu jadi namanya merota baca patan rekan tak don rekaci bersalah masna toko kita Imamul Ghazali dan itu berdasarkan hadis Nabi siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur sholat sunat duhur ya tapi malam pe bacana mit terrokokna mit tersujudna. Jadi ya koroko kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya itu pulau sakbu malaikat mancajimak menguki munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kopi masih gie jamai mama tinron tak bolana dia kamu pi batah ya ya ko panitia pala cata nggak deh nala caka kita itu tiga wakil jadi itu nunya makanya wadi ginjamo ko boleh nah sebab itu sampai jas sunnah lebih utama kopi boleh ijamah ya si apalanna tu ko sampai jas sunnah no ko boleh kecuali misalnya maka tarawih meki lo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala tapi dena yang mana na tawe mulai jami sampai ya sunnah ko boleh apa iya na puresa na tilo bolana na latu bolana dena na sampai jam asam matak ko meni man remeni maga yo pokok masigi maringan jadi maka de itu letilo bolata o ko na masigi tajama daripada de makiro jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sampai sunnah. Angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya. Karena nanti Imamul Ghazali. Kita bidayatun nihaya awal dan akhir. Itu bidayatun nihaya. Arwane makan jamai. Sampai sunnah mutlak yolona jumae patan rakato. Pangupuna kuluallahu. Patan raka, 2 rakaat di bersalam. Maka Imamul Ghazali siapa yang mengamalkan sholat ini, maka dia mati ya tahu kodini tenrono ke surga. Arti jaminan itu. Itu hadis Nabi. Patan raka yolona juma. Tapi pangupuna kuluallahu akka 50 sirakannya. 200 kuluallahunna. Meteta to? Sebenarnya sampajan na imangnya si bapak gawai Israel. Masih lo masih na jamir. Yan natutuw ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mau apa? Tapi aja no po damanang. Sampaja menibay bahas matu na capuat. Kemudian angka to si kiri maka da ule mapuas ustas. Dito gagawa diwas sumbangang. Dito ule masampaja sunna. Aga na pala. Si kiri na. Aga baca. Nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi
adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Kanja iro namosi polos sote masikiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudosa mata anak mi timbangan dia kacau tanah. Iro tapi sebenarnya sikiri besok tadi guru taka. Kika je sikiri kami namakannya nasa kika je membutuhkan. Ia membutuhkannya. Ia ko malam-malam may tapak mo kaya mo baca la ilaha illallah. Ia ko malasalasa ko musading atas sadeko. Jadi poluki ka adamu. Jadi alay pak mura iro sikiri. Ia makada mulo bangsa di papena di mutulita selang pegay salawakmu paja tu. Jadi makada kay butuka. Jadi ia ko makada tuli masela kung kana mulo sompa magay baca la haula wala quwata illa billah. Pegay mo baca yero. Insyaallah atau dinamelo ganna waram paramu pegay istighfar mo. Ang kana masikolang kalakay ito 5 pelo de gapolan lah. Numonro 5 tuno. Bayi ni mak malu cialaku pegay liero na sempoy ako dali mo pong Allah Taala i makero makada wat diga je peto masikiri masalawa na masempo dali na nabita makada bahkan aya makada demi na coco ko yeri baca to makada kegin rupole matu suara kegin rupole di nako pasangi pamasena ponnya na lomoyang idaleta apa iya je tiasang tau sogi de to je tu na ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana bana dareke. Iya, tuli maki gua surat katarang kurang mampu penuh kantoro desa. Nah iya 2 motoro na makai gaulawan na. Ang katiate de nang kaniri tagagana tulitan na papenadina. Apa atimi tu ya sagana. O kumito mi tiya sang ito madece makada. Ya makumo bola ko makada wi anu payano na samanya manyo mato sa di mako. Ang katotaw taluto na de na may matinro matan na. Ang katotaw makabalo bola na chokin na mi bali bola na lupa na sa polisi lalungi. Makanya kan di kagak narakamana na je itu situ kan napolino maka ballobolana AC ilala kamara na dia na matinro matana cicak mimoni na saya ganero magarese ang kataw taw na buwan nasa chokiro diga susana di madu-madu batu tahu iya doa salawat tapi 2 tu agagamu pasti letu yang pertama istighfar pasti letu nah sebab pong Allah Ta'ala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Ini tu 2 dia nak tolak. Iya, jadi ini naro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat tay kupura ki masuk paja perlu aki je wirid. Maka dia ulai siratu 70 nah. Kode tu ulai 40 nah. Kode tu ulai 40 pitu nah. Pitu mana ta baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala atau barak kerbani sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca kapitu akade ni magi nang kawirit yakibua supaya dena to mapat to masikiri. Angka to pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau dini to ko pangalata mato ko surimondri. Ya ko mangolo itu lipak boko, ya na mangolo lay gilis yulun na. Angka 10 tau tu jalalo tatamo ko. Kalolo na makuttu. Tau mato na malampi na manawa. Ya tu cacalada pong Allah Taala. Kaya sa mato ni mangani ropo kumano. Ui lampi pa naman magani rogalu kumagani rodara di urusanmu. Kurangin niya tu. Nega tu tamako tu mana wanawa nasawari nasa imanu jiyanu man padahal dia nak kok alina mi makada itu makega. Jadi hilangkan itu makunrai na makurasiri na cacato tu pong Allah Taala. Padangkan nama ceko-ceko ya tu de tu nirita tu tau maparenta na gau bawang. Angka tu tau panrita na mangoa na cacato pong Allah Taala. Pak tu tau panrita pak mangoa. Gimana boleh nama mi rangkai wi na cacalada pong Allah Taala tau makito. Nang kasih organisasi alena si punggawa lete si organisasi kalena si punggawa padahal ulama iya ulama na mango na cecalada tanya mango waramparo namo mango jabatan alena makatan ni alena yeleng amana makatan ini ang kasih organisasi alena si makatan kasih organisasi itu bahaya salah satu orang yang dibenci oleh Allah megala nda ijama-jama melo na rangkai na dia gaji itu awanda dipertanggungjawabkan kala resiko ni roka apa malam pela ada si jana lebih macaram. Jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu, ini mani bawang ke kami lotolah, meki degagaw kosok nasi kiri, timwe bawah kedo, angkalalo degaga baca,
dia gaga baca. Iya na penutup. Dia gaga baca, tamas sampajatoki, tangang katojen ne. Dia gaga. Pokoknya, meloki masulara bawami, dia na marigaga. Dia gaga bacana, dia gaga jenne, dia gaga sarana. Si di bawah, aga. Mapamulay malolo tengerangi kasalahata, tarana-rana isinin na palanggarata, tacuku, mangolo ripong Allah Ta'ala, napaki menyesal. Yan na riasa tapakkoro. Si Jami makwatu masarolat dinya masampajasuna sisa burakan. Itulah orang yang besar pahalanya. Dia gak baca, dia gak baca, mama kobami na kadwe kalasi pajaya biasa. Gak ya to kalasi niya nuang kaya. Makoro to dia miro namanya napa makada pongi man rasa ka to kasi ko dia tak dampange. Adampangnya tamu pongi ga pakasalah. Yan na riasa tapakkoro. Natati way matan na masasakalit pigaw ikasalahannya. Air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak coba panggil, dia kode mau patulih jame rumah tebawan nih.